megalayapost.news. Kinong yalam kanyut trip National Youth Front nompo circle hapo jing yalam obat don rikshar kum chief advisor kilalej banjurib ya kajaka batu bantai ya kawan 32 kb power station abdon hakshong kedai nompo hak te jing lejurib dai don ru USGO lem bagi khot kaseng gi bagan thop ya samla berbor khongbe kum secretary Ronald Tangsang finance secretary uba banker warba sports secretary lem bat gi wede habakran siklat thai bor nakliang obat don rikshar mulai thu bagane ge jing du boarding electric kabaka kha akson nompo kalade gawe nakiman bakaseng laju yele ni kun nadu kisnem ki bamsha bat kaseng laju lejru bani kendu ya ki menteri sarkar bat ki officer ba per na ka banta ban penbiang tikna ya ka boarding electric hapo ka thaino po susu lo ongru kene jing sedang ban petri ya ka 132 kb per station hanong po long ka jing kenben ka bakrau na ka banta ki ba banyo ya ka boarding ka batikna bana ka juga por la kan turu ya ki bor badi pek bakin tu state no ya ka kam nang meladala ban pendep no ya ka te ka 132 kb per station kan weng no ya ka jing syakta ki ba na ka jing lip boarding ka baka kaba kilaman baru asyata adin baka nakaliang kaseng HNOF adin beliau jukip ngel awan ben jurip agadi baka skim sispa like R by like line substation ke nopo ini baru yang jukip nakaliang kaseng ngel jurip ben kedua yang engineer dari kerjanya untuk dia kuat konflik akan ada skim nakaliang kaseng kami sudah dokumen ke crowd Bagliyo ikan skim kebengi ladawa nak por na du kesnem arajar katsau katsan terter haduk ini kesni rei kini sudah mencukupan kerau tau snem arajar arsan ini dari sakil lajong hikmat makanya disukrai kene project jangka 132 kb by 33 belum kebayat bet ya ini irut di jangkat meski dah hikmat belum disukrai jadi ayat kisah hikmat Nakaliang kasang ya ikulay tentang ya presiden bunyi belalainya iba chancellor iba dan talang tegi por bajing long cukup presiden berbak kasang tunjuk ya bak sadan jadi presiden berbak jingi mentah meir badan talang banyak berdin habis bat ke skim dan tunjuk hal ni ko sorno po jingi mar dan ni ko wat TV jadi ban kam hapo area no po jingi Marpun bagi nak por ke jing leplat ke bangka ka bang kiduk nak bor bahlor ke ong bajra nak jing don ke substation ring scam lembaga ke substation ke bang yok mai mata ke jing leplat ke long boduna long bet yat bet bertunjuk ke gene ke skim ke long yat bet tam nak sarkar dan ni nak department yang ke NSL ke dei ban place hamstet kamploi ya ke dei habide bet nika skim bang yok hanya suatu pok jungi. Teknik sikentin ikuak bentang berketul sekar bah habak putra yang nak skim andai ban sikabul andai bentang bah kejinut lat kakak dia benta putra yang nak project ya kata nak lirasen mulak pediang marjul lat ikuak belong kelat kebelit kakak tum berjulong por ni skim kan project long bayat baik berkelat belong kebandu kebelit por tunjuk ni I could play ya minister in charge badai jaga power minister sar iti mendal iba la pulai nak ne kejing nam jaga sen nak for habis dia tunjuk yang project kumju yang empat jongi i MDMA bedan rakat ani buden habis dia buat skim dari mentang i skim ko biar dak liyo itu ne project sebagai kuat dan itu menghang yang iren ko di berurus adin bagi layok ban ya kedua adin kalau dia punya terjerit kemudian pada skim adin project layok penduk hidup yang SD distribution yang keren nanti gelong kepang gelong nak kalian cuki dikeluai ban expert diketam dikeluai ban detrain rekat batu kontraktor batu serkar benulong project project baik tunjuk nak kalian kasang nila ajumut ban elektron suggestion hidup yaki ba kejintrai hebde berkene projek kita kemdai belok itu projek tiba tang apa rubnanya benai kidon kidak kesini tiba urpat dan tiba perana tu mungkin sama nak por tiba abang sinai ke assembly jo state kedum ke pra tengi nak lihat aseng jumpa kita kalau tunjuk kemudian belum kecil kalau sinatang pun senem peran dan kidon urpat kerana kalian aseng jumpa belum kecil kita kita kecil ke belum bijak baik
coba scam markene ke projek ke kejilwa ko turki na kathan jo kana po hi area berkuai tei beta bangi ajumut bat upasa itu basakar ke de bensin coba kle pakande bende tung kita ke beladep no askit kejumi Megalayapost.news